New Tribe Youth Council HYC kalabu cingkeli ke Sarkar Mekhlaya Democratic Alliance tegbaong bakan AIU battari ke Memorandum of Understanding penbejpur balaisla balaisoi pedeng Menteri Rangba ke Jela Mekhlaya bat Menteri Rangba ke Jela Assam bat bantho dak wipat kani kelapa wah ke jingelang pajba belalum dak council hapatar khma Riboy district ak lai photrik nailar arjar puar ban pensyai pajba halor ke MOU penbejpur balaisoi ke arpandai trik leber arjar puar halor nrudli caka ki blasim kum ki caka bodon ke kenat kaput dak bapen pau ke jingbom hun ke MOU ke HYC ke ther tenge yu Menteri Rangba ke Jela Mekhlaya korat ke sangma badik Sarkar MDA ke baklam nut ban wan syakni ke jingelang ban yatai halor ke ke MOU NPP down down NPP down down NPP down down Kerang Sangma down down Kerang Sangma down down Kerang Sangma down down NPP government down down NPP government down down NPP government down down Restoan Tensang down down Restoan Tensang down down Restoan Tensang down down Konrad Sangma down down Snow samut banong bakan udi putih siam jong ke Meghalaya udang syak kontrol hau pil sejarika jong ke Assam ngidon hangne ya kipai ba napo matumur ya kipai ba kebe mapo bornar henry sausi ba kipai ba jong western riboy ka HYC ka lapoy hangne senor ja kibreo jong western riboy I klem yo I bakin ye shembenta haki bakum kini kerali nangkong le ngabu ya kapil sepi kipai ba bangin isim kia kane kade jaka jongi kadai ka jaka jong kini buwan ban aim sim yangi kadai ka jongi ngihap sim kia mangi nangkong le ka area matumur kadon gumba khat south li kisnong ka himajirang kadon gumba south war li kisnong kini ki jaka haka second phase jong kijinga pandai katkum kidak kisin ki bapau mentangi bakilarung lupa sepo Assam kane ayu ya katukak kot lai pitch bantar bantua dekawe ladang medan kamun kata kali kejingkeli kabangi kwa ban keli yo Konrad Sangma kakot kabami yasain tang mame buru himanta biswa sharma kelam dasyam yakarai jong ki hima khasi kelam dasyam yakarai jong ki district council kelam dasyam yakarai jong ki regional committee lashna ya ki regional committee banaya ki report lane ki kaipot ki ban penting kena bakan no teligi snong nakini ki badan ki jinga kaja puat kin hap sha Assam bat kin hap sha Meghalaya ne ko sosi galang baka regional committee jong riboy ya kabalasan dong ba Preston UMLA jong pinang ni minister Bada sakyat lamari UMLA Napo nongpo Kibari kitkot Dokani ka regional committee Kila aya ka report Bakini gisnong Haka sector 6 Lani ka sector Kabanrio Ka Jimrigao Bat kalengkong Kini banhap siya po Meghalaya Namar kikot isla Ka historical facts Lani kita Ka thamay ka jongki Ihap hapo kahima kasi Kajinglang try ka jaka lalong try di kima kasi kini banhap siya po Meghalaya di kabasusi galang bakumang ilat kadkong kiartiay kabang hingilale kasin siyong kabaningkong kabaw Konrad ukundu himanta hapo silong omdan proceeding umdan nakajingto balay umdan nakajingto badong la banay sikipal ba namar kumbong don kadaw bad don AA shalandat Susi banong uasa masom penbetput malakamit ya thok kirang ba wan ban ikno bat kita gibreu jongki hangtai hapo ke jaka ke parang dai ka et ke hima jong hima nong spung hima jirang wan ban ikno da kapor sikapor banyak kiran banyak beliau jumut bat kita gibreu ke padang hak tu ke area henry jongi pitep jayu tanglang ba kami nami sekretariat kila kdo kila ombak katu kamdai syuk katu tu simle me Assam kani kalau kejing le bom dai bat kejing le bom hok jong kini gi breu keberan hapo KMD parari ngasosi banong epi bakum bagitep bakari bagajai bereu jongi kani kari umsam unyi ukong kari jong kitaki
kendai bak renti. Hendai ngemar bahkan nikah bentuk kaditu alliance kadang ke air ke masyarakat kathom nyepi kam ken snap ngemar nginglayo jingtep bahkan jing temu jongka bandi ya kata kakat pras kue kilometer nakalai penriu square kilometer ke jing perbet put hapleng asam mermeklian kadang ke jing temu ban race pun Nagabda UR Hajar Arpulai election Syabarokot ki kontestan lani ki kandidat naka NPP hamulai ngor kanong penyabrew parti